wenza ntoni ngathani kutoli sontsheli tori ziyo yami khala njalo kubuhlungu emathandweni unithembisile wathi ngikushiye namhlanje nguwe sithandwa songijikele yami khala njalo kubuhlungu emathandweni hliziyo yami khala njalo awunjalo 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 hliziyo yami khala njalo kubuhlungu emathandweni hliziyo yami khala njalo awunjalo 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 hliziyo yami khala njalo kubuhlungu emathandweni engithi wami kade uyangikhohlisa ngale ngoma yami sengiyakuvalelisa yami khala njalo kubuhlungu emathandweni darling wami welovi wami mama wabantu abami namhlanje udlale ngami Ya, Sibali. Ufunani? So awungitshela ukuthi wena usukhethe ukuba ngumbheda uzihlalele endlini nje bekwendlala bekufaka ama sheets. Yeah, I think that's best for me. Okay. Hayi sengiyabona ukuthi ngathi ulamafinyela wena eduzane. Ufunani phela? Hayi ngizobona uSibali. Uzobona mina. Hayi ngiyabonga ke ukuthi uzongibona, usungibonile usungabuyela. Uzithathiswa kontwana encane la nesafinya amakovula ngesandla wafinywa wathathwa wafake la. Ekho siphathisa khona. Umbuluzi ngiyatsho nje Oh, awumbuluzi uyasasa wenzani? Oh, kumbe kulikhona konye ufuna sikhulume ngakho. Okunye sifuna sikhulume ngakho njengoba ngilapha na ungakhuluma nje akho. Ngibona ukuthi konke ngayikhuluma la. Okay. So wena njengoba ukhethe ukuthi impilo yethu ibe ngathi ufuna ukuthi siyenze into le ibe nzima. Lalela ke la as long as ngingagadanga kuwe angiyehli. Ende njalo into yami angiyini. Ngizoyicontinue until Jesus azabuye. Uma ungabona isibhakabhaka lesingadabukanga uNkulunkulu wehlala. Make sure ukuthi mina lawe. So do you think ukuthi uzongigada? Oh, so ngamane sibe yimpi phela ube eRussia kuphela. Senza impi kawane. Anti kokufuna. So ngcono silwe. Ngoba mina lawe angeke ngithini. Na ngisimlwana ogive up hayi ubonga ukuthi no man ngiyavuka ngishile nje. No. So wena uzanitonerate yonke into uzoyitonerate bafu. Andiyeke futhi uba umntwana omncane uthi wena unukelwa luchago nje emakhaleni akho ukuthi ingqondo yakho lengeka grade 1 wena ucabange awuziboneki ufunani emntwini nokuchaga kuwe ngifuna lokho yebo ngizongijwayela wena uyangisaba nom yini kahle kahle ayikufuni okay manje uzangifuna ufuna ungafuni uzamfuna hayi singahamba masiqedile uzenza juice wena umsobho amanqini man kari khutman awe bafu kanti ngiyakubona uyanyena nje phezulu westafa sinhle njengalesi indaba kanti libi iphutha umuntu omntana uma wahlanya lolo hayi luhlanya ngaliphi indoda nje umntana odakiwe lo ufuna mina ngithandane la ngithanda lo mna wakhe ubona kusenza wena khona yazi ukuthi wena ndoda ulenkinga yazi amadoda njengawe hathiswa man yabona nqandoda mili ikukweshe velu yabona uyikuweshe mdala so ngibona ku right ukuthi ngithandane la ngithanda lo mna wakhe akunacala lapho ndoda yazi even noma wakhe man mosakho uyamfuna wena mina ngiyamfuna umngeni even noma wakhe umngeni nangaye engakayi kachana ubona ningwala mina umngeni engakayi nangiya umngeni prove point ane ngumjidi prove point nangiya umbi nangiya dila laye baba beza lo
awusho-ke indaba yakho uze ngani kahle kahle la yabona mina my sister ngingezwa uthiwa wona lezi nsuku ngathi itswayile kanti ithe ukhuphuka so mina ngiyamadoda wana ukuthi ibe ngathanda ukuthi ewusize yabona hayi khaya awusho uyizwe ngathi le ndaba engaka amabhobhozo indoda yabona ukuthi isihlahla lezi le moya le ilendlebe so indaba ziyaphangisa ukuthi zifike kulazana indlebe ngoba mina ngumuntu olendlebe lamehlo indawo yonke le so labo uphume khona ngini ugeza ugqoka uzokuba ngumamgobhozi nje ugobhoza indaba zabantu yabona manje my sister indaba le ngithanda ukuthi njalo yabo uzilandelana lo ungifana lokho ungakwazi ukuvuna amatomati lesifika itomati singene kwazi ukuthi funa mina ke lapha ngoba mina ngime ngikhethele ukuthi ngimlandele lo muntu sonzomlandela wena njengebhiza lamanga ibhiza hamba libhoda liqamba manga umamgobhozi wena ulibhiza nje wena uyabona uyagijima ulandela ngemuva wena yabona kulesihlahla lesana esikhulu kakhulu yabo lena ingogwe encane engekifike lapho ukuthi isikhele sesithelo mina indoda lana ukuthi ngasikha leso sithelo mina ngizokuprova ke lokho ukuthi ingwegwe enkulu kumbe encane hayi wena wena ungenaphi khona zindaba zakho zona lezi zindaba zakho yini zona lezi usuphaphela wena mfana ungaphapheli kanjalo mina bengathanda nje ukuthi bengumunye umuntu ngoba mina ngidumile nje khona pho vele bathi bamfaka bangqoyisa ibhatshi esibili bathi bamfaka lentebe eyokuthi mina ngiumuntu we-women affairs ngoba ngiyakwazi ukubasiza ngendlela elungileyo nje e-right so bengathanda ukuthi ngithanda ukubona la lo muntu olesikhathi sokuthi akuthathe wena kufake lapho ukukhipha ukufake khona lapho kufaka khona la lapha ke mina ngintombi ezimele mina intombi efundileyo intombi lamaphepha hayi ukuthi uzontshela nonsense leyo ntshela ukuthi sisongaba njengawe nje so ukuthi anganyakhushukela ngawe ungambheki ungangikhanyeli unkayela into elandileyo na le ungafuna unhlanyisa wena ungafuna unhlanyisa mina kodwa ngona masister insuku into leyo icabangise ngiyacela nje ukuthi lalela ke lapha uyabona namuhla isuku lakho lo onilandele ngani olwakusasa nje nxa ulandela uqaliye ngale kuma funeral akho yebo into ubhadile wakwanisa ukuthi ubhadala uqede ukuthi ulandela futhi next time yabona mayisister mina ngumuntu wana barengeza kuba school boy sana labantwana funa school ngisondela ngaba kari izo% ndani mabhebi ezalwana lapha samamba ndo 200% confirm for the fair chai bamba futhi asinjani manje uthi mina ngithe plan njani akazi ufuna abantu abanjani wena uyala njani mina enhlupha ngakho antsho akabi kwathi mina imphethe indawo yonke le women affairs ngime ngikwazi basisevisa kahle akazi ukuthi kusho manje usuka uyala njani indlela enhlupha ngakhona nje anti awathi mina ngithanda lo mna wakhe so mayena ufuna mina ngithanda life so into yakho vela uyenza nonguphethe Stephen esincane mina vele ngithanda lo mna wakhe nje mfana mungaphayi wena akisizo wena hayi futhi asina ngifuni konke mina nje yazi nyani ngiyamthanda umntwana namanje ngiya umdala wakhe mamdala wakhe usabumdala amdala wakhe zwana mfanami yabona ubabazala nje umuntu omela umisaba even ngakalobona nje umdalwana nje wehla iphela izandla ngesabisa phela umdala usabisando isando samfama sosando sokuchaya isando sambe vethela lapha ezindlini ekhaya amaphisi job ukubethela amakhabothi aphiwa vele iphumela isiphiwe ungayisaba umfanami ngenxa ukuthi singomdala sihamba sonke phezulu sihamba sonke mama usanthimbo wena yantwana la uthandana nomkhulu so siyangena sonke vele siqoqode sonke zwana mfanami niyafika sale gedini nani wena ungene phala phana uyongena ufuna ushayina phana umdala engangithatha umana utshela ufungene phana ushayina ukufana uqalele phezulu oqala khona umnyango ushayina phana kahle kahle uyehla so umdala engavula umnyango ufika umdala nje ubika udaka lwami lapha umtshele kahle kahle ukuthi umdala umntana wakho uyamthanda nje lezo zibhema uqhubeke usenza njalo so bana ngikhuluma mfana mi isahla lese ngisibhemala basasakaza undithole njalo futhi ngingasibhemanga ngiyakutshela into eyi1 mfana mi sebona yafika phana mina yasale egedini ufika ungene mina ngithatha i-tray take cover mfana mi sochela uqinisile wena ungene yasale egedini ngilindile mfana ngakuvuma sihamba kathesi so siyasanda serious sifa ngitsho mntu uthando luningi kakhulu lapha ngasozibaleka wena uthembi qayisenze iphayini
into uthoya ngobulani phela sabonke lapha selimali yabo so wena awuchaye gate yabo ka kena amna wena sephetha singa sabali khona bethe kena mayizami Wena mfana. Ayaxolisa mntana. Uqosa ukuthini? Ungoshaya igedi lami ngale ndlela. Kwenze njani? Mntana bengithinza uyitshela iqiniso mntana. Iqiniso lithini? Lithini iqiniso lakho? Mntana ngiyamthanda umntana wakho mntana. Ayaxolisa mntana. Uyo kunjani? Mntana ngiyamthanda umntana wakho mntana. Yazo mfana, uyangazi ngubani wena? Ayaxolisa mntana. Yini oyaziyo ngothando? Ungathi umntwana nje umuntu usase umntwana esikwazini ngothando wena. Uyamenzani umntwana uyamusanga? Mntana mina. Azi wena zayenze into enzazisola ngayo wena. Awudelela kanje. Yaba ukhonyana njani udelela uchama gate yami kanje so? Mntana bengele inchoice inthinzo uyitshela ukuthi mina mntana unazimisele ngokwenza yonke into for umntana wakho mntana. Mfana. Uyangazi ngubani mina? Wena boy, indaba unje so yini okuhluphayo? Angi right mina anda. Zele kwangambela manga nyawazi wena ukho right. Yini okuhluphayo khuluma lami? Ukhona umuntu ongihluphayo. Okuhluphayo ngubani? Sisikafe. Usisikafe igirlfriend yakho? Funa mina ngithanda lo mna. Ini? Isigogwane sala singazi. Uthi kunjani? Ngihlupha la manje awazi ukuthi ngenzeni. Mangivele esikolo ngisiya kuma extra. Aya kangazi ke lo. Asambe. Sesiyangapani. Siya kuye manje. Sukuma sami. Sesiyakho khona le. Uzokhuliswa ngesigogwane sukuma sami. Hawu. Dabut ngeke phela. Yadinela lo. Mama bakhe. Ngitime sayo mana kuphela. Sanona Gogwane. Abadala bekho belidinga uba Yathi landa abadala. Ngiza kuwe wena sigogwane wahlupha umntwana kanje. Tshele. Ngithe why uhlupha umntwana? Ngihlupha umntwana nguphi umntwana kulohamba la? Ye umntwana abantu umntwana kuwe. Salukazi. Ke lo uyohlupha umntwana hayi. Yobe yazohluphela umntwana lapha ekhaya umntwana akasafuni ngendaba zakho wena vithi. Yisize yakhe lwana ufike unjani kanti wena sigogwane? Vele yadelela nje. Uyadelela awulanhlonipho wena. Kaneni ngoba libiya lapha ngathi lifuna uzokulwa ni. Ngizakushaya phela wena. Ngiyakubetha yezo. Uthemba ukuthi ukhile lapha. Ngizakubulala wena. La awulandeli ngangezani. Abantu belani katsha lelayitsha imuleni yonke. Wena mntwana ungazani? I mean imuleni. Wena ungazi. Man, le family. Elimthayi andi. Derek kubamba la. Derek. Wasantshwa wena. Ngofuna something. Kithi yeza something.